وجدير من تديتي أو شمال بني بني وساقوي بستيوية قريجي نیشاندانا بشک جتاخ و کولان کونارن باجار دهوکیه. دو شلازاریه دوگرم. کبوی کمینجار بشک جوان وینیان اتهت نیشاندان. ایوارک جوی بلافکرنا البوم دهوکا کون هاتیه دانان که دیروکا زدتری 120 سالانیاوی باجاری تیدا هاتیه کم وکرن. 20 ساڵە کو ئەم خەرڤەکردن و کۆمکردنە هەروێنەیەکی لەسەر باژێرە دهۆکێ ئەڤروکە یعنی وەکی ڕۆژبوونێکیە ئەلڤی باژێڕی کو هەندێک چالاکیین گرنگ دەرحەقی دهۆکا کێڤن دێنە ئەنجامدان و ئەو وێنن ئەتناف هەردوو ئەلبومەدا یعنی پتریە 800 وێنانانە ساڵ 1970 گێ هاتیە گرتن بوو تاخێ ناو باژێری و ئەو هەسا گرێ حەمبەلانێ ئەو کێڤنترین وێنەیە. بشک باش جنافدارن باجر دهوکی و هنرمند و رسپی و میوزیک جنین کونارن وی باجری آماده وان مراسیمانن. ادگل دیتنا دیمن دهوکا کون بیراورین وان ینجبریات دهان سالان ودگرن. جهما طبعا تاريخيا بشكل اهتمام المنطقه ما بقشتين از بحثي دوكي بتنتكم يعني امكانيات التصوير وما تصوير وجبلي مثلا تجيك حكومات بنافيريك وخلك دوكي بخبنا اهتمامك دوب كتن بس باهر دس بيك اجيك بيروز بايك اكشوفانيت كان بالكاري ادبردوامیا برگه و بابت هاتین آماده کرن نشاندانا ویدیو کلیپکی بو کته دا باسل همو تخوچینن وی باجاری هات بو کرن. کو اوشی ببو جه دلخوشیا آماده بویان. هر بو سادگل ویجی هنرمند و میوزیک جن جیهانی و کره باجر دهوک دلشاد محمد سعید آماده بوی جوی گشتکا دیر و دریجا میوزیکی برن. وینه ورچی فومیجو پیناسا و شوناسا هر گلو ملتکینه. هرچند از ویروی و دور و باجرین هرما کرسان گلک دولمند بنجی لیپا پیدوین زیدتر کم کرن و نویسین و چاپ کرن آوان هیا داکو پیناسا که جوانتر بدن خاکا کردستانه. مستور ملی کردستان 24 دهوک